yilokho nje lapho ngikudlulisa ngindoda engathanda ukufihla into uma ingekho right ngisheshe ngikhuluma kodwa okubalekile into esizengayo lana iyangithokozisa kakhulu futhi ngaba kuhle ukuthi lo muzi sonesikhathi eside wa inkosi yesizwe yahlaba isonto ehadingi thina umuzi siyawuqeda manje unyaza athi sehadingi okosubhala bebekhona isiteji siyaphela manje hadingi izindlu zomaphelile manje seyirufiwe zenziwa yonke into yini na lo muzi ungapheli unyazi ngempela ngibuza umbuzo ubani lothi lo muzi ongapheli ose unyazi ngithi mina unyazi asingabukisi ngalo unyazi sebukiswe kakhulu ngonyazi belibhala uNkululeko Umthethwa belibhala emaphepheni sihlala abafana nje asingabukisike lo muzi olapha phezulu aphenga umshini ozowakha ama-blocks imizi kaShembe eyakhiwa Mkhwanazi Shumayi yaphula masizowakha ngomlomo lonto kuzoba iphutha umuntu omdala kaBhombela lo muzi njengoba umdala muhle uphelele sifuna ukuthi thina unyazi lufike la lizofike khona lihlale linethezeke Hanga bana ngizweni madoda. Ngizothi Nkosi uMbotho nangona. Cha. Ngikhuluma iqiniso. Liyakenzwa lapha phezulu. Emzimoya ukhona umuzi omdala kababamkhulu. Kodwa khona omusha ade siyekubona lenkosi ubhala. Emzimoya la emakhulwini. Yinto ongayazi yakhona lapha emakhulwini. Wasangena nobaba wathi baba mangathi lento yakhiwa la. Khona la kufanele kushintshwe khona. Ngaba nginephutha. Abenjalo ke naphezulu madoda. Ithi inkosi uZondi angize ngingahambe emhlabeni lo wamuzi unyazi lungangena. Ngifuna inkosi uZondi azahambe emhlabeni. Mina lamadoda ngendoda ekhuluma iqiniso. Mina ngithi uma ungithanda uyangithanda, uma ungithanda. Ngiyacela abashumayeli nani akungabhekwana emasweni. Lapha yana nangu uNkosi uMdluli umuzi walapha uNkosi uMdluli uwakhiwa manje uphelile kodwa wangaphela lo kwenze njani unyase ukusikiwe ngalo ngicela ufunde lencwadi eBhayibhelini uMateyu uLuka 21 kanti nyasi unami njalo noma ngihamba endleleni nzima kanti nyasi unami njalo noma ngihamba endleleni nzima usayitholile khona khona lo ncwadi uLuka iphindwe kasikho uLuka 21 senhlala phansi bafana sidini kuzodala kanti nyasi unami njalo noma ngihamba endleleni nzima kanti nyasi unami njalo noma ngihamba endleleni nzima yebo baba wabheka wabona abacebileyo bethela izipho zabo emnikelweni ngithi sonikela la Nazareth asabe ukuthi ucebile wabona umfelokazi uMpofu wakhama unkosikazi wengelutho wengenandoda umfelokazi uMpofu ethela khona imalana embili na waphela nje lokuncane la ikhulona isonto legwini akulona isonto lokubuka la ikhaya isonto sisalukwazi sivule sithi mntana mphatha
thatha lo 50 rand ufake la thatha leyo okuncane noma ungafaka ishumi noma ungafaka amani kodwa okubalulekile sizoyakha nje sifuna ukuyakha unyazeke uzathi njengoba ufuna isibusiso esingaka wedwa uzokwazi ukusithwala wedwa nya la ikhaya yahlanganyelwa manisabethu angishumayeli wathi ngiqinisile ngithi kini lo mfelokazi Mpofu nonkosikazi Mpofu ongenalutho uthelile kakhulu kunabo bonke ukhiphe kakhulu kunabo bonke kuba bonke laba bathelile emnikelweni kaThixo ngobuningi babo ya kodwa yena ngompofu bakhe uthelile konke anakho akaphila ngakho ngiyabonga bese ngishilo ukuthi ngumbodo amen